abebembeze nabagira ngo bine kugaruza HRH ahabwo kubana ikiyambo kuma mizi agarukuzo mu River Rweza twaringa ningo kugaruzaho ishara echa Nyaruzoze Kanunka kandi tugaruhe byo buhangwa ahabwo burungi bw'abantu ababuhejo na Uganda yona uruyo bwarayishare bakweta ikutanikira nyarubaya chikaza Kanunka kandi kikakomeza mu kikaterana n'ikishare cya Rwengwe kiri mu Rwengwe. Iyi project yakatandike 2016 kandi kuri storinga tukatandikira bisya twargayo twaza Karungu twaza Rwentuha. Godfrey Mwebazo muhwezi wa RDC omu district eji ashabira abaturo ku rugo mu kishareci obwo barokome byo buhangwa hamwe no kukura tumuranga gwa President Yoweri Museveni okugoro kurajira so mwena abantu bari mu kishareco kutandikana nyenchakari abaruma bine mbabyihemo ahabo kuba tuzafuta bemfuregerumu tuzafute makartuserumu na nemisirere miliyoni bajihemo ahabo burungi webishara byona kandi nabo bantu bacencyureza buyabo nibacencyuro mu mugera ushangita karyone ku rugo ryona na bareta mu kishara kandi eco nkirete kishara cyashangirwa. Clemensia Birungi wagizirengwa aho batandikire okugaruza HRH omu district eji ebicweka 85 harigana by'abatura nibo barugere omu bisharebi gire rusasi turinka 85% abo kwa nabantu bake muno abatibi befeza nabo bariyo no bagarakamu kandi ikizuba cyo bashangire munangwa no bakutimba cuma konkana nebyina byabo tubakubitaruka. Ebishara byinji omu district ya Bwejo bitahirirwe munonga bitabebembeze bariyo no bagezaho kubasa ko bicungura gasha kwa Juliet Charsima.